Ia pemenangi iman dengan mga tao adno tuwa mga paratene si Allah subhanahu wa ta'ala adna parateran si Allah na gira na yaman dengan na iya pemana istisampairan sa ngaya Ramadan wa inna bulu Ramadana la ni'matun kubra wa minnatun uzama dia unang ngaya isampai tao ibtira utau tau sa ngaya Ramadan na nimo ay miya kalala na ukurian na iya mala kaya kanian na minira usang ngaya Ramadan na ibnu Allah na aya patut ko umani isar kita nuna yung ngaya kini temutan usang ngaya Ramadan na kati iya ukuma ika 25 tu ika 20 usiaw au ika 10 usiaw wah nah ika 10 usiaw wah gini maulaw-ulan yan ila datari Ramadan na mata na labu ila datari tulungan awalang-alang ipan niya puman isa na apa yang bergerak ada dia pergi kurang kan itu kan masalah nana apa yang dia mau tahu panggilan na irawan na di makapikilarwa apa yang mau tahu syakawala ini irawan na di makapikilarwa wah na betabu pa makin ganda datar dinutua manupun di ipamana wan di kita dua na ano man ito agi kanong bitiray na mabubay ano panagi kanong melalisa tanda untuk syawman isa na tatagbulan apa atan dulu apa na dia pili na kadna tatapukan ta sa musay datar uto ko na yuto isa pa ira datar na ira wana kesala kagi kanong bitiray iya yung uta ipagubay nga na tali ni bumsa kawawatanan atau turun ayaw manaw to na itu sa kawan siya mata nagyawatan nakatiurog na kung ganda taon natiyan na yun to ati ka na nun to repeat na naman narirang yung rato na ko dataro to ba na mata na oman na yung iya ngitan mo kapusa na ubatan na pagilaya na ayaw mataan na hindi nga iya puasa na kana uba kasiru patay dia iya puasa na ana baka paggita ana baka paggita bukan na baka kasiru patay nga iya puasa Ramadan ayaw mataan na hindi na katigray na sabi sa mga tao mga katigray na ayad na balasiran na susurga Allah subhanahu wa ta'ala fine upama na ayaw na paliugat ragitan no sangay upama na ini sampai tanong sangay Ramadan at iya mag-dinday mapupos sangay 20 nagawi na yung kutu upama na kasamantalatan ay yagtanim al-fursata fa innaha in fatat kana hasratun ma ba'daha hasrah Omana gia kasamantalatan, omana gia kapamakutitan, sisa gian kaiyayang maanan yan, na ini bugay rakatan wallah man alimu oras saat ini sampai tanong sang kaya Ramadan. Kaya mata na andid ni kayo po saya na kasendit sa mala korean yan kung mga tawa desiran panaguntamang sang kaya tinirautilan sang kaya Ramadan. Wa nadamatun la ta'diluha nadama nagu kambu umana aya mana niyan na dalawan niya na kambu uman sabab sa miyak kay kusira na giyong putu amala akama bi aniran o kinira utiran sangkai ulan-ulan Ramadan kayfa la waqad qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam في محاورته مع جبريل عليه السلام عندما نياي upamana di kapakasindi tutaw naguanda manayay di kapakambu manutaw ayam anana
sabna Rasul Nabi Tano Muhammad alaihi salatu wassalam na Mia Kaisa lagi isiran na muhawara ay mana lagi isiran na sembi sabit tiara Abu Jibril kami aka tali umum Jibril na Peter Jibril alaihi salam atiyana ya Rasulullah man adraka شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين Peter Jibril ku Rasulullah artinya saya tahu kami sampai ku Ramadan iraut ku Ramadan narami lumaipos na denia nundin magaga aginawanian budenia nun maapas aginawanian ande manayai karilirun wallah na mepos Ramadan na ukapan tagir uwa kapatai kudarun karilai wallah okay pakai pusanyan ulan-ulan akarila pada kalan nar napakasul ku neraka fa'abadahu Allah na mi'awat qulimu wallahu subhanahu wa ta'ala qul amin natiru angka ya Muhammad ya Allah natarima angka faqultu amin napitiru angka nabiya ya Allah natarima angka ya ma'anan yan na antuna ba ini nakasiru na ulit no Allah sabab ruuna sobra penutup sa sinta sobra penutup sa kandidora ayam ana mia tunga na ya mia pamana mia pugus at tigitan mia pugus agiyong ko tatawa miniraw sang Ramadan na ada siranun panamar na panaguntaman si sanggaya kaya pakatali umaw Ramadan mga panguna nung nayaga at naibubugay na katanong siya maubo na ditanong niya di ipanisugudal agagi ayarata kung sa ginawa na imanto na adong pa na mga tawa kati yaramigdun kipo sanggaya Ramadan na adong panimanto ang mga tawa at pagimanto na desiran din mamakanyata dia kan din sibutan wan din niya tago ulan ni rane la hawla wala quwwata illa billah aya karina sa desiran mamakanyata na desiran pupuasa na anda ka sempurna talungan na mo rin Allahu Akbar ngayon napsigidan tasiran sa mga benda mga pamanda mga antuna abay ini na mga lalanaya aso pasi sigupanon napakatatagal balinian nasutari ba maon na ito suprisian subhanallah ada pa na pagpangababalaka nun ayang mga nana mga driver sa truck oy relay ako ba kesulat nun na subhanallah ada pa namin itunduga na driver sa motor na di na mamalan yan sayang mana niya na kapakatatag bulan yan sa ngutas sigupan yan si ko kadak-dak lang ko mga tao ande sukaya may ade sukaya sabab sayang mana niya na ito na di ba nakunabang matag kaya da usakaya kaya titig usakaya subhanallah na lan yaman so mga salaf as-salih mga suhbatu nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullah يدعون ربهم 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان الماضي gugurau keniran ku Allah ayam ananian na si gugurau keniran ku Allah usul dulmulan sakatu pengarapan niran ya Allah natarima engka sukiap Ramadan nami kumi pusaragun ويدعونه 6 أشهر أخرى أن يبلغهم رمضان الحالي na oriano tu nasi itmang kusul dul mulan na guru ukniran ku Allah ya Allah na sampai kami ka si isang kaya pagatalimok mana Ramadan ilan yung manunto yutoy ayam ana nakab kububayiran sa Ramadan ya yutoy kab kububayiran sa ngaya puasa sabab sa kagiging kaya puasa na syahrul mubarak ulan-ulan na iya katataguan sa madakla mga kamapian manusia ang Muslim sa dunia na ayaw mala na sa alungan na mauri na yutoy kagugura o kairanun nababay ang amranaw ay na niya musgugura o kakap niya tataw kagi amya kakuan sa ipapag niya subhanallah madakalap na ilakuan na din niya matimbungta sa imam kaya lang itampad imam kung narang narinig ka ng mga niyata
Ino ko na rin, ada may isulan. Impossible, maliwan ng dunia. Ayah kata utaw na ba, ino to magigil to ka, makapupulsa din. Ini ba, ino ba sumagigil to, kami akan pira din gawi na mapapatong di sumano ka sumbil ini. Ay silimbuti na pamilya. Subhanallah. Na oriano, dua gawi, telu gawi, namanya kanya tapman. Oal. Nadum pun ada orang ni yang nakakagi ako nagumi mau ulos Syriano tu. Ipat ni gad na ulos Syria kanan. Tapi ada ulos Syria kanan may iman nakap. Subhanallah. Ha? Nah, igira na ada menadalilian. Ayah kita ini importante imam na ada na kaya pertanu na fitrah. Niamui kan abang ada ini saya fitrah syaitan di mga tapta. Subhanallah. Katawan ka. Igira ada taray Ramadan na sufidatis syayatin. Pematungan semua syaitan, pematungan semua syaitan. Dia maniungnya sangai Ramadan apakah pegumba sainian syaitan manusia. Nak dia tidak akan si imam pagaria. Mengapa bayami? Nak ayah tidak akan si ina piagi pamatung wallah semua syaitan. Nak ayah problema, nak ayah mia lambak nak sekad ni mia naik tah. La haula wala quwwata illa billah. Mia pamatung semua syaitan. Nah, aku ni juga kau ni ilmunya naik tanah. Allahu Akbar. Ini kau pasai. Oh, nah, lain-lain yang mana? Mia kawat-kawatan bid'nian. Agun suaya wana, namanya ngau una antan o mga tao, mia magagama. Mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala na mga pangunaan na ada open. Ay pagkarang-karang na mag na kapaka manindai wa mga bahit. Oh, iyalah. Ha? Iyalah. Wei dai man to na benda madaklam ya dibon sidin mamamasak. Oh. Ya kadua na di pun kailangan lo banga tupad siya lina mo na breed ya kat yan na breed siya na. Oh. Di tanong pimbagi-bagi. Dapat ba? Nah. Ma'arif no Allah. Ayaw to niya pikir tanu bagan tanu sa usayan o parao tanu no sabut nagugyang buta pelakayan tanurun na ini panton rakita no modu agyang nga iya management nagyang nga iya anto na abay ni na kapamilya o Islam yung nga iya kapamilya o Islam nagukap tuloy di Islam. Sabi siya na kayang tanong. Na itong po tanong sang kaya Ramadan, anto na ununin doon Ramadan. O ay si isang kaiyaw pa ma na anto na abay ni na kapumilya ang muslima nagukap tuloy da muslim. Ma'arif no Allah yung nga iya sifat al-usratul muslimah al-mustaqirrah yang kaya pamana buntal ropan yang kaya kapamilya muslimah ay makna kapamilya muslim mustaqirrah pamana unta tigtanwa malalayon way mapipirma minti nabugin nga iya kapamilya amranawaya ino ikagi mo na nga kaya pangaraba ko na temporary buhay okay temporary buhay may kaming bubota ka init pa awat temporary subhanallah na yung nga iya kapamilya Islam anto na ibunta lang ka iya kapamilya Islam Muslim na yung iya ayaw maana niyan na buntalang kaiya kapamilya muslimah na keluy tanusang kaiya ayaw maana niyan na pumagusaintan wa hadhihi sifat tatamathilu fima yali yung kaiya upamana rupa ng kaiya pamilya muslimah na tutukawan tano si isang kaiya ayaw maana niyan na pumakataling umaapagaluntan. Para mayroon abun talian na an takuna al-alaqat bayna afrad al-usra
qa'imatan 'ala al-hubb, an takuna al-'alaqat baina afrad al-usrati qa'imatan 'ala al-hubb. Kalau may kuna buntalian na yung puto ayamanan yan na kabaloy udi na kabaloy ag yung puto alaka koneksyon koneksyon ng puto pisya katawan sang kuta pamilya matag kira na yung puto ayamanan yan na hub yung puto atigitan wa bebaya si iko datarian kakanya upama membuka pagile tanong na yung kultura ay maanan yan na pamilya na amay ka maada unang kultura ay maanan na bubaya si iku umanisa na datarukuan na upama kakulur na malugaw na di maka putukilarwa sa usang kultura kalugaw niyan لأن صفات الحب والحنان والعطف والمودة والرحمة هي أساس وقوام الحياة الزوجية والهدف الأساس كي يكون ينكا يوفما نرفعا ودينا buntal angka iya bebaya udina ranun udina gegau limo o isa sangkutwa pamilya na diyanan iunayan akapakatindid aging kutwa mapya agi ikapaginitaw wayang maananayan ng dirudupa pamilya wal hadapul asas lalu diyanan ni tingsan yan diyanan ni pamana mala antap unayan yan sakit tiruun wallahu ta'ala sa Quran وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Bersama anak udina kesambut sanggaya ngatir wallah na pedati wallah padisi ko mga tanda wallah naging kutwa kaya adnan yan rakano san ko mga dirudupayo padisi ko mga ginawa niyo litaskunu ilaiha ang kanurun makaranak nagu maadun kun dulunan ni wag yung kutu ayamanan yan na mawaddata wa rahmah yung kutu ayamanan yan nagagaw nagu kaplimu ay askanwan ayamanan yan nan berlupa ma'urif na wallah sama na Nagiyan na ni pagan na abuntal agiyan kaya turun tanu usra al-muslima al-mustaqirra aya mana niyan na antuna abay ni na kapamilya muslima Islam matatago kira na pamilya umani isa kira na matatago kira na yung kutwa bebaya ko isa na matatago kira naging kutaranon si iku umani isa kira yung kutu ayamanan yan nagagaw limo si iku umani isa kira gina ni buntal yan kanaw bagiyang nga iya pakilay tanu wag kumasaan tanu kapakaya tiro na kana dum na siringan nakaw miya kaw masiyaki ito na miya tay ro naman na yaw si karo maniyan sakyaw musong siro nakapneo niya nakakailangan na makakansira na sabay-sabay. Miya ka panik. Natingin ka raw manila mata na umiyati. Apneo mo sa katingin na ino kapneo. Natingin na ako pa naman na nakauto. Tingin na ino kapneo tudangan. Miya ka na kurong siya mo tama na siringan tanong. Subhanallah. Lawan ito. La hawla wa la quwwata illa billah. Pneu ni karuman yan, para sila man madu makakan, na pinutan niya. Ay no yung pneu ha. At piyagin na iraro. At wala tiyong sisto, tingin na katulong. At yun ang tayo ni pagin iraro na karne. Doon mo naman ako, nabakubugian na ta. At piyang na ko ron. Hindi ka naman niya, kaya sokarang kasi pupunin pula. Ba't tayo pinang, baka bumangati ka out. Ano?
na kapumiliyo to amranaw. Kapumiliyo to amranaw. Oh, subhanallah. Kapumiliyo to amranaw. Nah, matataw kira na dua agyang ko tabo baya ko umanisa. Inaw dirong kedelun-delungan so ugana pa yan. Andin ni kada sak walay karoman yan na mararano niyan din. Inaw mga wata din yung nandito ko rin. Inaw da sa walay siya maiyo. Subhanallah. Ha? Andin ni kapakalote na mga wata. Pakalalapan niyo pasin. Apa na muna ka kanunang na mga lapalyo? Kailan ni mga sa walay siya abiniw? Da sa walay siya maiyo. Ha? Daya mana niya na may bunay bumili ang buyo na petak. Oan. Ha? Nakapumiliw to ang muslimah. Subhanallah. Nabagyo mo to nanawat ano ba mga ano diyan niyo? Ani ang makalalakan mo kung pag di pinangalakan sa kanapon. Ama mo si umawa ta na tiyan kabilang sukudin. Oy. Ha? Na makaumasi ka, makaumasuwa mo umawa ta na hinananaw min yan tunay niya. Swabi niya makating niya makaluto ka sa tinaw ay kagibo. Oy, ana tingin ay ko ni pinangala. Tapi na haro bitin na kadya bitin ka. Kana ba di gege. Ami ati ko bumi aluto. Ay nang yaw masa nga ako na matatal kabut. Mau na sa langit sopito to ko dito. Subhanallah. Tingnan to na nga miya suak. Subra taroy sa kya. Tanto na hindi mo kaya solda na ko. Oh. Ati karuman yan pabili siya mga wata kayo ko mga lalo. Mga wata. Anda mana itu penuh ni wa ambil you na salah bini na sani pernah. Dan dia rumah lama siapa you? Nak apa beliau tu amranau. Subhanallah. Apa beliau tu amranau. Ha? Siapa tu puna ubatan di pakakumpira na mata na pamana kepakai tiruk na wan. Orang di mana mawatan. Woi, kapakan bibida yan. Subhanallah. Inau giisiran maranuna at rumah isa mo ima ada sa pangilala numan isa na mararano niyan din sa padiyan. Subhanallah. Subhanallah. Ibu kaya pudi ini karuman yan na mararano niyan din. Ipanisyo ka na liyan ay mga kawan baka masih mister na adma pipi ang ginoon na kagito na yu kadugo pa man na makaw man para makapi ang ginoon niya. Iyo tamiyo si karuman niya sa wala na ayaw maana niya nanto na iba na luminyo sa moskito na minditar na miyaw masawala na sa moskito na di ba ali mo pipinan no tatago subhanallah Allahu akbar walillahil hamd mata na yo ay dia siya kaya nabiyo na wala siya moto na kaya pala sugat ha na anto na mo ini na ayaw pun mana dapat na kaya matatagur kanwa pamilya ay malanas kanwan dirudu pa ang tuto ay mana ranon na gagaw na kapli ko man isya bebayasi ko man isya na kanama no babawi ubay amakaw masukaro man yan na katawan na kadoy na miya rasa-rasay manoko sa niyo na mising-singa irong yan na sobra sa miya may husa kaya ating irong na milay nga miya ka doon sa walay nakalaman mo mga bawi nga miyalaw nga tawel. Adaw, mistera po na nga niya. So, akain na tinga-tinga hindi. O nga siya, panising niya mo sa atin. Adaw, piya kaya yali. Inuman nga marami na kaya po na ipipiyo tao na nga ipikas tuloy. Damay ka pipiyo ka na nga. Ayan, kaya doon siya kaya. Subhanallah. Nasa katano mo po mga dito. Ayaw may bunam. Miya kasungaran mga buhay. Dato na kasali buhay ni Juan ka. Totoli ka na ka. Didar hirun. Oh, namay buna ditas imiya kasi rumah. Allahu akbar. Nah, saban mo mga dito. Na saban ko matataguro ka ang kuta babaya na gugiyong ko taranon. Na lugaw na kapli, sigo ka pamilya, sige karumanga. Ada na pamilya na. Panabong makaisa-isa na anto na di ba na masulot ang ditar baka na pwede malaga na ini unay di ba ini bensa kasama ta pipi ani karumanga. Ino to budi ke paru. Akanyo sa tema muna bigla na kami tatambol ang pipi ani karumanga katama sa pampir na mapu foto niya.
Kan ada taman nama wata. Oh, nak ayam mana ni? Nak ini untuk apa ping babu. Tapi ngari ke pipi. Tapi menutup ngari ke pipi. Subhanallah. Tidak patu. Ha? Dan pengubi lah silah rumah kan itu mani ayam mana ni ana makin fikir na hikmah sangutai Nabi wallah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu mani mabe pikir roh hikmah roh wallah litaskunu ilaiha pemana dia tahu mani isahiran an makarana kupdian o makarana kuna pamikiranian makarana kuna ginawanian oh sawo sama tatagu kira lagi yang utaranon nagegau nakapdi ko manisa Allahu akbar mga wata laman giangan na mga ditarniwa nagira tianda dia na din sampai dibeli kapul tayo siyo minyo ranon sakan derudupa ida patio gagau nak apa di si ko karoma na diutoy ka pemilih muslimah subhanallah diutoy ka pemilih muslimah na bagi mo ta pembe sube na sobra sa antuna abe ni na di mga mais anda budak tepa apa yang beli ina mga wata ina kata apa lagi siapa iranes Indonesia pernah sambil na gira subhanallah media sian na kata ada umju sama lau subhanallah mata nak ke tapi tiru nak akad pemilih utama muslimah atau pemilih utama meranau la hawla wala quwata illa billah wa kana sallallahu alaihi wasallam al-mathalul a'la fi tabadulil hubbi bainahu wa bain azwajihi wa ala ra'si ummina khadijah allati dhillu hubbiha fi qalbihi طوال حياته وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيكون كما قدريا ما هذا بيامي أنتنا نبانا kekuatanu iringa sunggiringan na labi wa na mala na sudin sunabitan wa Muhammad alaihi salatu wassalam si sangkutu ayam anan yan nagiira na kambugay saranong nagagaw na kapdi si ko ayam anan yan na mga darudupa yan subhanallah ayat si Rasulullah apir miraro kanu na sumapiar kanu ikap pemilia na ayat lawan yan na mapiar kanu ikap pemilia na saknat Nabi sallallahu alaihi wasallam antunay kapi pemilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayamanan yan na matatagurkan yan ang kutababaya ko mga darudupaya yung kutaranon na kapdi si ko mga darudupayan gagaw si ko mga darudupayan sa siitan ng kilay si ko inatano Ummul Mu'minina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha ayamanan yan na kilay tano udina yan na tano agyang ko takinida katyan si ko ayamanan yan natutulan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung ko takala babaya yan si ko Khadijah rabid miyatayos kanyan na miyakapanaramapan na dinigkedang ko tababaya yan si ko ayamanan yan na darudupa yan na su Khadijah bintu Khuwailid Ummul Mu'minin way na sama na tanda ng sangkuto ayamana na pedebuntan agyang ko pemilih muslimah al-mustaqirah ayamana niyan na malalalayon nagyang kuto amatatago kira na duang kuto pamana hub babaya si iko manisa al-hanan ranon si iko manisa al-ataf nagyang kuta gugaw kapdi si iko ayamana niyan na umana isa sang kuto ayamana niyan na tiwalaya miyapanutulu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha karumanan Nabi sallallahu alaihi wasallam suman su Nabi na ayak ya pa mga rumanian na si ko kaya patay Khadijah yuti kaya pa mga rumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyapanutulu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nirudu ba Rasulullah tigina kana sallallahu alaihi wasallam idha dhabaha ash-shatu fayaqul
arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Ayam mana nian ayat tian mana ya mau ulau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan deden udina igira amiaki sumbali sasyat. Ayam mana nian na kambing udina miaki sumbali skanian sa kambing na andin ni kaluto yan na tirunian kumang ada duduk pak yan tirunian kumang ada duduk pak yan arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Hey dawa gini orang suantu na abini na mga bulayo ka o Khadijah amiyaw na ada duduk pak kan. Subhanallah. Ilang ano to? Ramid miyatay suras ano ibadah Khadijah na sabab kumabaya uno Rasulullah giyong ko taranong yanon giyong ko takapadi yanon na pagkatuusan yan apya panasi ko masakahan na ayaw man na nga yung nakapumili amranaw paman lagi nga di kami latiro sa nakapumili amranaw na rumarang kumaya rumarang kum akna ba siya katanong yung marana emang importante na di maaluitan mga ran gawat kali ustad dia maklum tanah pamilya rumarang kumaya Allahu Akbar. Nah miyatay sumiyatay na pengalipatan lagi ilan naman ayaw laula amaran ko ya tabi ako andin ni kapatay umiyatay nasulang wanong ditar niya na timu-timu na silupil na ipumumugay orege ibumbre apa na nabakat pa kayron si ko mga watayan sira na sulda walay na di kay pumamagay tando ito sa kapkalipatiran. Subhanallah petiron na andun usuran na dudong nababay ada mga wata taguan niyo wala nga nao ginawi po sa kakong niyo dapat ka po sa kaya mo yumiran uminian. Subhanallah. Mga matagi nga sangat yang maiwa. Kapadi-padilan mo. Nauban niyo ay di papaday no. Kaya naugi mo ipupugilan tanok yang maiyo. Habang mapita na po kasi onda sangka. Subhanallah. Lani mana na? Allahu Akbar. Nasrid ano na? Di naman waya. Agi benda si miano canggih mo takwan. Dia pernah baru lupa kalau mama tu yang kamu tak syawalan. Kain tu di mipag ni pun dibujas. Mama nak sisiringan wa. Ayah bupa katare mo una sa buja tubi kitay maka. Ngai no. Na sadi dulu mata warga dunia nung tu. Ayira kaya to na kamu ta dunia nung mga gumitian, bangalayan, saro arean. Betul bangga paman ha. Hindi ternak. Amay ako sulot na kanagagawin na bakunin ng pimbutan. Subhanallah. Pawanat ka ba ma? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ilan yung mananan? So Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyatay sa hadith na umandin maasumbali sa kami. Umandin ayamanan yan nanto na di ba na makaluto sa mga darudupa yan na ayamanuto yan na sapo. Akami asyong balik na isugo yang geran. Inaudo ginirun sa mga bulayo ka o Khadijah. Nahagiya di tamang di pangbubenaraan. Na dinda mang bulay matuaristan. Ibarat yan apa mana sa minimbena ya kau. Namiatan. Na sogya patay na namiatan aro mga peruma. Na ilang ya alo to ano na bingidaw ka yung aseringan tan na bingingaw nga inao. Sa udah mata dunia nung to na mata niya mo kububaya-baya. Siya makapigilan wa. Na matang walong dala benda singa mato sa mga kakaroto ay lamgin. Subhanallah. Allahu Akbar. Sama na ayat perawatan tanu si kapamilya. Agina dibuntan kapamilya Islam. Na suwayang makna niyan na kapamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فعن عمرو بن العاص أنه قال يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة بنت أبو بكر ومن أحب الناس إليك أحب الناس إليك قال عائشة قال
وقال من الرجال قال أبوها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Niapa nutuli Umar bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Amata ana fitiru yan. Ya Rasulullah, fitir yang Nabi. Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Anta ulun kuma ngatawi pekebaya-baya anaka. Atau dia fitir Nabi. Iyana qala Aisyah bintu Abi Bakar. Fitir Nabi tigian ayat kebaya-baya anaknya si iku mana tahu. Naswat tigian mana isu Aisyah. Tigat man Amr. Si iku mga beto antaw ni kebaya-baya anak aku mga beto mga mama. Tigian qala abuha siya yan. Ay maanaw to nasu Abu Bakar. Apa nublangan yan? Subhanallah. Tanda nan sama anak sudabi na kebubayaannya semangat dirudupa. Agi umam pagiletan na amay lagi mo ta dirudupa na dikiran maad yung ta pamilya na dikiran maad na mutta paman na babaya ko man isa na ayad no pama resultan yan na kukulaps na makapunggudo na tataw. Sabi sang kutwa ayaw maanan yan na upama na ayaw antunabi ini na arap ako na mutakatayin. Na yung mutakatayin na kuluksan. Oh, hapi aking katayin na bay. Nandin ni kambu mo tayo na matang walong doon na kami ang mahalan yung video. Oh, ayaw mana niya nantunin iba na niya makala kamariyan. Ayaw takat pumipin. Subhanallah. Kararas sa'yo lima niya. Na upang mga YouTube iarap kau na ada ranun na ada gagaw. Ida ba kau? Ha? Dia ka pedina, dia kan dilatakan. Subhanallah. Nama regni gira datarana. Kami pun nami yang bersara so mga lokos. Marag na yung garing saudara pa ikailan. Ida ba kau? Ha? Ha? Marag mo na yung garing saudara pa ikailan. Oy. Ngayon. Nama lu budu mawin bangku piti barang aku lagi. Subhanallah. Nanti ni karunu tirun. Anak dia semua biar hukman. Allahu Akbar. Nah. Sama nanan nagianan ipagan ya buntalang kaya kapumilya. Ayam anak-anak antuna bainina muslimah. So Ramadan. Antuna iguna na orang tanunan dewan sa orang Ramadan. Lan yuman. Siku pada hadis na may alirun. Siku mga muhaddita manubay hadis. Okay, nakagi aso manubay hadis na pikidalilanan siku wayang maanan yan na antuna abaynina fadailul a'mal. Siku antuna abaynina kapakalan yung mga galabak. Na may alun sa hadis ni maana. Apitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asuun su Ramadan na awaluhu rahmah. Paganay asap lugawi ku Ramadan na rahmah. Limo. Ayam ana ibende unian ko mga tawang kutwa ka kalimuay. Nalawa na kaya di ka kalimuay na ayam ana niyan na matatagong kutabaya si ikuman isa. Ada katawa na ana di kalimuay begini tuwe isu pedi. Hari benar mesti mga di kalimuay di sila maapunong. Oh. Di kelima yang disini maaf pengenung. Ada. Oh, nah ayam mana yang nanti mana antara apa ini ipendu wayang Ramadan. Ada yang ngalimu. Ayam mata anak surah Ramadan na syahrul rahmah. Ulan ngalimu. Nah ibu pendu yang kata nang kaya ayam mana yang ngalimu. Nah ayam paganai. Ayam mana yang na kelimu ay na sekanuan dirudupa. Sekanuan pamilya kajian ni dewan Ramadan. Allahu Akbar. Bubin dikira ada mea surat tengah berit na sekabi. Dirun itelas. Mga surat kacaw. Melon na sakabi. Dirun itelas. Oy. Nadingon pa absiras do pamilya nga. Subhanallah. Nah. Ikadua pun tanang kaya ka pamilya ang muslimah, ka Islam. Na at-ta'awun
baina afradil usra. At-ta'awun baina afradi al-usra. Pamana yung pamana matagu ko isa ko na buntalian lagi yung kata-kata tagu anto na abana di ikap pamagugupa kulat-latang ko pa pamilya. Pamana ayaw ko na buntal ang ta pamilya muslima nabi isiran pamana tirta ba nga fayakunu jami'u afradil usrati muta'awinina mutakatifina mutakafilin kullu ya'malu qadar istita'ah wala siyama idza kana az-zawjan ya'malan fi wadhifatin aw mihnatin li'anna al-hayata tusharikun wa ta'awunu wa ta'abud wa qad kana sallallahu alaihi wasallam khairu mithal mabalo yagin kutua pamilya giisiran pita banga giisiran mama gugupa giisiran pita banga giisiran mama gugupa kullu ya'malun qadra istita'ah tasadin sa kujudo mani isa at yung pian ko pedian na ipagugupian giyoto ko ni buntanan kaya pamilya muslimah kapamilya ayam ananian na kay Islam giisiran kita ba saya datarian nagyong kutwa ira manutu agyong kutwa tiwalaya dua kataw pamana misiran misis na yahmilani wadhifatun aw mihna umani isagira na dua na adna bilbukian mapapentu abilbukian adnu pamaarang kunian bilbukian nah antuna abana giisiran ru magugupa giisiran ru magugupa katawan na si karumangka na diskanyen di magupisina sa ipun na kadin ko isnen na taman din ko wayang maanan yan na diumaat o di na sapto dahil di magupisina na saka na ayamambu gilabukaka na ayamanan yan na antunay niba na ipun na kamambu si kuwayang maana na tunabay ini isnin udi na akad na tama na mamuku kamis nakatawan na kada na si karumang ka na ang nagalubukyan si ko alungan na diumaat na sisiga sa walay ka niyong pa ka na sakaya atinggil sa suldo walay hindi ba taka kakagyan yun ito pamilya muslima di sila magugupa nabagyong utama ada sa walay subai kay baratian na anak yasungon yan anak nilubukyan na ayam malalambay sa walay na sudah to musuh mga mata ya natiran na mga mata kaya kakano din ang mga mamusyum inyo subhanallah pesugun yan musuh mga mata kapitiyahiran kama kau mga musyumiran la hawla wa la quwata illa billah fil aliyul azim oy yun to lagi kapag ba si mamusi ayam anan yan na dan itu nakataon na kada na sakay malalambay sa walay ada sa walay si karumanga na ay dapat na sa ibang sangkot lagi niyo kapag ububa at rumay na ato na iniba na may lang ang utaban niyang buglat bani ang busanggat bani ang buhay manan yan ato na iniba na mga gamit bakbak sa sulda walay na pisipiti ang apipia tigo nga apipia bigyan buto ayaman na nila ito na iba na desa walay sumama nan din na labot to ba isa yung tayo doon ba ikaruman niya na sundo walay api ang miyakay sabi na binin na sa mga matay na pahirapan na labi na saan yung na parang niya mayo ama ka ba budangan niya mapatay na ipisuwa rin naman na kabi na sayo subhanallah ay dapat na siya pala ko ayaw pala kaya mapiarkan mga bay tabi yung uran nabas ka ya kasiran ro na ayaw pala mapiarkan na ira ada sa walay sumama na sugamit yan na di nga di sisimboy di sisimboy upang na uke parang na di nga sisimboy salawag man ubay barat na emergency din kaya ko na andam yakaw andam sukuan niya kaya to ay na sundikan daw na sa kami pululubo biya ko mga musyone sa itan gina umini yan umini sumabakan di ko katawan
Kami ako masisi pagalingan na pupingin sa tuloy ba na totoo. Tigin na ba niya ninireaksyon? Subhanallah. Tadi pula tinggal jabat bahaya. Lawan itu. Ay dapat nami ako masuk pun baik. Ya sisi kasawalan ada kasawalan sekarang enggak. Ay natika datar tuan dapat bagi mister. Uwi na hadiah mata anda di kumika kai bonden yang kita tahu. Datar tu. Nak kasih kamu bayo apa kamu mau mai. Tinggi mo ta sekali dulu bagi. Nami ako masawalan sekarang mana perlu bonden dengan sangat ya na. Dia sebenarnya no. Allahu Akbar. Nah, mere sultan na pereng lain. Pino to kasi subaya kato na kan pereng kan dia ka piniran tan udah. Tidak ba kata ibu mga pagpamusara. Iya na tira da taraya. Awi da kala pini ka suwirong ya gyud. Ana punubila na. Dako to siwo to na de ko mutawalay. Pre na bang ito. Tagu siram po wala mi ato ana tanong ko terme na mi abujadi. Mata wala kabiyak terus supaya penjong. Ayaw mo na nila berujal lagi. Kaki ani pa paniya itu berpuasa. Bodo makain mo say. Subhanallah. Pare, ini na. Paman na beketan jerumatan na. Paman na beke. Pengiba, bekau kita na. Adi na ni mengulau dah. Itu dapat. Ayaw mana nila. Kenapa kali kita kenapa tu kali kita? Begitu tadi ya, ibu beli nak aromaya kayak omnya, pegat tu. Ini mana tak sebetulnya dah parah dah tadi sebeli. Nah, wan umape kapal mer na topik ceria laisian. Begina bindang atau baik. Subhanallah. Melang si Ibrahim, kata ni tutulang Ibrahim. Si Ibrahim alaihi salam. Na miya Isana, miya misita ko Ismail. Na ay miya mo Ismail, ay miya man sa walay na sigar sukaro mo Ismail. Sukaro mo Ismail. Na ayo ko makamon. Nah, sialam yan. Ay masama ginaan na bapa. Nah, miya ko makabas ginaway. Nanto na yang ka. Di ka to nang kuta iyo begitu si panugangan yan. Di ka to ni, niya ka to. Tingin ay dewa ta. Way ka sumasagad ako ya. Na kaya tingin na upama na may pigila ka na mauta ko kaya yuto si karumanga. Ano bisa tingin si karumanga? Tingin na din sa wala. Na tingin na to na si masusuwayo, mapipiyakan tingin na Panginoon. Ay mo tingin na bang nakapalang trip. Boleh enggak tahu wala talay kamu pergi ni tawami. Apa ke paman apa ke wiya gami. Subhanallah. Berang hendak pianu tulianu. La wana marata ikaromania. Apa ke tu mau buat yang mau buat. Tapi orang ada lepas kan ya. Mereka utama mami misita dan bunyi kini isu ni karomanian. Ada si karomanian mesti. Di guna nak tahu lagi milang lah. Kaki ni masuk suayan. Nak boleh bantu puasa. Ani kapitan nak ada soalan. Jadi dia bermakna mana Nabi pengalak beribu. Ayah makna mana ada? Allahu Akbar. Yang mana tu? Nah ayah guna ria. Gumana Ibrahim ya tinggal nana. You tahu? Selamat. Nah tinggal awal. Nah tinggal na beberapa masih karomanga. Nah tiru ang arano na tinggal na awal. Dia ngay apa tahu ni na pagalinan yan. Ada tara tingin ubagi ngay awal ini na dirunduma da itsuwan. Pai tahu ni. Ana tinggal na utabay awal na ino ay sampai ano. Ay tinggal na awal. Salamat. Niya ako Mas Ismail. Sabut na ako. Ayaw na ako Mas Ismail na ito. Diyan yung bityara sa rumah. Tinggal ko na message. Saan na yung masuswa? Tinggal na mapian. Tinggal na gina kaya ada ang sawala. Ida barang kasih miya kau mak, miya misitar ka. Ida bisita miya kau mak. Tinggal na kaya ito sana. Ada miya kau mak lo. Ada tinggal na miya kau masih lo. Dapat melino tau lo sabra. Barang-barang ay pangisi ya. Atau punya profile kan apa pengedegnian. Subhanallah. Tinggal na naik pikir ko. Ay dati dia ngapain istorya ko na naman suswata. Bigla tawa la taala kamu pergi ni tahu tak? Na tingin na to na tingin lagi ko kuat. Gumana ka? Ana tingin na da kaya mo piang isa na niya ka na putiro na rakon. Agi nga paitaw nga na plano na ka. Kadi gudu ba de jaya wala nga. Buni siya to
digin top kelak-lak aja yang ngapai tahu nak. Gina cakap itu mga dengo. Ila asran wallah. Wah. Ino ko madala puputay sa suldo wala kay yung tapay tawi na marat. Ni madi ko rin ko to. O ba na ato ko apay taw. Para di ba kau ke cuma ni ko mau. Oh, ada nak pinabijar wasalo to. Allah. Itu mah penggulaw lah. Oh ay. Ay dia mata na pitaw ka. Na sadin sa kapi akap kili ko na gitu kapian. Oh, bagi mo to ay mana ni ramiro kam alin nai lah. Kambutan dulu pitaw saya na bidna niya ako mayuda. Na saya tanong pakanta pa. Kanta nama penuh ayuda. Punya siapa apa na? Dia penuh ayuda. Subhanallah. Nah, so yan ano Ismail na tigina iman to na prilay ita. Kung andud na kan sa tigin mo mga long saka. Adia tigin nga tao na gitu siya ma. Yuto tigin siya ma. Na pitiro iyan raka. Sampai na kakikarong mga antum na abay ini na sabi sa bubay. Kadi ganun day ka. Arap patay mo dulu. Subhanallah. Oh, itu naman oh. Ira ayan. Itu na udah kali giraw niya siya. Ayan niya resulta niya na kamilan. Niya andi na pasira. Niya. Ano man ito na baru pengisi ni. Abu bakal pasirang mana unya nang panghistoria bagabu tinggi narapa bagabu na narapa mama gina isana na panginungan ano na subhanallah na giya ko nang kana nakapamili ang muslima na di sila nagiupamana mamagugupa di sila kita banga oh ay di sila kita banga kung ilay na di sila mga ira na tarya puasa na tabi ako sa mga bae na ira na tarya Ramadan na so mga bae na sila ni frontliner sa tulang. Ada lagi nagira tanong mga dad bigla na tayo po sa sisa ko lang. Wah, ay naada lang na sisa ko tabal ako ni narudi pang rudi babayo. Atong ginawa pa na pa na mati. Subhanallah. Si karoman yan na subhanallah. Yuti puter una dan yan kay katiare na ay namimbali siyang bukyan na lana niyo. Wah, kaya pa kayo sa tulang. Subhanallah. Na dapat na may ilang sigaro mga mata tali ang begunia sa tulang. Oh, saya mana ni na dapat na you. Kami ni na bakan tiang minum ni na sarbuka. Tinggi mo na pinil na habar bangiru. Allahu Akbar. Na emang mo miya suai mo tabe na yuti butero na to na ba ina. Na mini pagatarian. Nauring. Oh. Ayat na mini pamdakyan gula. Subhanallah. Ayat mini panian-punian nalanan juga. Subhanallah. Nah di pendefinisian ni mau kisi. Ano ba niya kisi ho ni tatapuhan. Oh, nah ini soalnya na tanang mga mata na dia buka laro. Mga mata maansan. Kami ba na niya buka wala na niya matay ano ba? Tahu tu? Dia patah milih enggak masuk sesuai karo mak. Tak bunyi lagi. Umum enggak? Na message. Anda ni kibu ba ba. Oh, na sama bu ba yo. Na ira ba mo mian ko pay karo mak. Na message. Anda ni kibu ba karo sa tulang. Na diga ba bukan langit. Ayo wala di mo ketok na ba ya tapi orang marah kita. Oh. Wio share mana? Na meni na tu ni masuk suara sa tulang. Ay maki ada. Masanggon lah. Dapat na pasalo sa utama tatalo na ng tarano na gelo na happy. Oh, kaprano na. Alhamdulillah mapi din. Nanti ni kibu berkasih. Nakatatan tuwan. Antu na abay na palapan pangarada na sa. Wai tadi tanong pelai dia na. Ami apa kada diga gimu tapalapan. Ami ako suha pa man ni dia. Kaya tiya the best sama mana mata man ni dia. Dapat dia. Macam mana? Oh. Kau nama mata usah muka. Sakaru bintang na sulda walay. Kaya nung agyuti bunda laka. Apa mana di ka pamagugupaong. Di lupa. Kapag pamilya. Ngayon, waqad kana sallallahu alaihi wasallam khairu mithal. Ayaw manadalawan yan. Permiro perawatan tanong na sunabitan wa Muhammad alaihi salatu wassalam. Fakana yaqumu bimihnati aglihi.
Na ira ko na kaya si walay. Na sakanya ni mala possible kasul walay. Wai, sakanya ni mala possible kasul walay. Ya ko silo tahu baru. Pipi ani yang menangis di ternian. Kenapa salah? Ami ang araw baka na ni pangaraw mga sa bube na yung kapag pumipi ako. Oh, ano hindi ako na bikin daw. Yung mag-istorya, sama na tingin na alam mo ni pangaraw ako na kayo matagal sa bube. Oh, dan na wida kala ka pumipi ang api ang sa kambang na tulugan niya. Subhanallah. Bagiginan ada mga panginarapat sa tulumay. Oh, basta ada tarana. Nah. Ano na pa niya panuto? Wa yubhinu ma'a zawjatihi. Nasu Nabi sallallahu alaihi wasallam na pamana kani sisang uta masana de gelinga. Na pamana wana puntur niya na uta. Ano pamaka pala pa na pumuyong niya na uta pala pa. Owai, asikaro man yan yung pede di man nindo. Ini ada mandi pumubu ayat mana ni ayat kesebutiru na pumubu panian si karomanian. Wa kana yaqta'ul lahmu ma'a azwajihi. Na gue mana ni na pupengaran yang pernah dia mutawan. Sapo? Dia tak sedar. Na pupengaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat mana ni na sirana ke rumah Allahu akbar. Ayat mana na tunai di mana? Upama katibul. Oh, upama hari satu lang na pepantang sirana kota tibul. Na diru di magarau samarga si karomania na beli. Na si mamu dari mamu di mangaram sa palapa. Ida wadio. Si karomania na diru di mangaram sa mama sa palapa. Na sakanya na mamu abai. Na di mamu di magarau samarga. Na bala kita bina ni alangan na may priya nung kawan. Mga unga otan sa utamar gasian. Ay ba yung tuwari yan niya doon na may akapagalaw sa margas? Uy mo, niya doon. Ay man doon nama. Ayaw po pili ang naniguro na ako tayo pustiya kaya. Ang mga nigo kita bibitin. Owa, nakita ni madang buwini. Ay sana, reyaw takang sa mga buiyak na gito. Di sila nakita ang nigo. Ariftan. Kadidin, pamana di sila ng panining dia bilang dia kapangarami yang tawa. Kapangarami, kapang wa isailaw, kapang garawi. Amat, andin ni kapakaana tahu, berat mau tulungan, makakana utama ta, makakano pamilya. Na ila ngakas, somia kadurung kumansa, marges na temo isang utwa, nigu, na mga tayo, may ano siya. Magarautang sa marges ka, ipulunod tanok mo na amay umagugi. Yun siya ulang-ulay na. Kuha. Na, ima to na, miyado, kaya na, miyado. Agira sidem yun sana tigu mga loksa sidem yun sana yawan tigira na dita o na di ka makang buwi ni ka makapagiman to ka di ka makang buwi ni makapagiman to ka nakagira sabat ko di ka makapangbuwi ni ka makapagiman to ka oh namya high-tech sumasa minda ka lang nga sweet price ko kero wala pa ni ka pagaraw oy man to na niya so na sidem adi ko ni po sa kanya uta Rai so kaya na utai iti ipulunugin na Allahu Akbar. Dia pernah kata kesuat. Bunyi na semangat dong senap ketuk sana. Tunangan ini liu juga isa kari beras, isa kakalte ka. Dia. Iman tu mi ada nan. Dia nak kata kesak. Ini dia rona. Ina ka bani sa miya kay sisa. Na sana ketuk sana mga pereren dari karbi mutamarwes. Kau nabi. Allahu Akbar. Taguni mo na mo mi kilir na. Nah, kata awak nak dekin ke kenapa? Tengok pun ada putih saya kata, mek tahu kau. Ni putih, ni air blood. Oh, kau nak ayo buat pekin ke apa na? Ni atai kau dari sini, ini putih. Ni anu asap. Allahu Akbar. Lepas tu, ini putih. Ni ada segera siap. Gitu. Tidak kena, ini orang putih. Kau mek kita pian ni. Ini tu kan ni. Subhanallah. Mata dari. Oh, mana lagi? Ani wali ni pos sikit tapi orang kada mga yo. Nabot kanu ya. Ini pos sikit yang tarai songren na. Ami aswan na bukan jiran mitil na serana ke rumah i busu mga watayen na. Ngiro ko mga watayen mga dal. Na umi tunang ya. Mar bugas tanuan ya ada kelakuan. Inaw, madang na kuna ngawutan. Ina sana ka kupul rawi. Namun biasa ya gitu na bukan naman maka amin na magaraw. Subra sa setor. Subhanallah. Allahu Akbar. Gini suah. Allahu Akbar.
Nah, kelarutan nu. Asu Nabi nah panda pamana serangan ni rawatan. Nah, nilai ni askannya dini pepeguluan apa rupanya semua ada rupanya. Allahu Akbar. Rupa sama dapat nak si karuma anak itu imam itu nak sekarang mula upama ada pinggir dah pun nabi nak kena lagi pak dengan mama ibu pun nabi baca pinggir oh hari ni wala na ulah-ulah na yang una mga tau si ko masa aja gili ya aso mga Arab guni udah pensu Islam jadi dah disira na penggula ulah sa gelebok ayat pemana pigil ko na bebel ay ko na belu sila na pemana binabay oh makitulah jadi na to penggula ulah pa wi hirang to nah so Islam na kenapa dan pa wi mama kenapa dan pa wi mama oh nah ando na mamili sultannya Mia katiba ya gium kutu sama hani wa kirumai. Kau tu ya saudan dan ukman. Mia katiba ya gium kutu ayam mana dan sudah gimana gini udi ka pemilihan. Oh, pagan ya orang si karo mangan adi tanto. Kai sen mandaria kagak na ikeluk sa tawena udah kan. Awida kan salangan tamar. Aya perlu bemar gelebek. Na irawan na bilaw si karo manena matang wala tiga mga wata gimana kamarang nena. Mia makai pintu mana? Oh, saya matu nak hati ni amak halala. Ayat ini siapa ni? Dia tiup biat. Subhanallah. Nah, isya ada kawan. Oh, nah. Ayat mana ni? Nanti ni benar. Ni maaf, pemana? Itu menarik kapal ke Arab pemana kapal dia. Subhanallah. Nah, dia ni mana ni? Nanti ni benar. Bun kalangkai. Apa usain tanu? Apa pemilia? Ayat mana ni? Anda Muslimah? Ayat mana mustaqirah? Mati bayi apa pemilia? Subhanallah. Nah, egatalo akilu itanu. Rupan udina bunta langkai ya familia Islam, familia Islam muslimah. Nah, riayatul huquq wal wajibat bainal afradi al usra. Aya mana nian na familia utu umani isakiran na sisiap nian suan kuda ini na kabner upisa katawan kira na pamilya wal wajibat bainal afrad al usra nagu umani isakiran na sisiap niyan agyong kota atas tanggungan niyan si ikwaya maana niyan na pediyan na ginang kuni budda lang kaya ka pamilya muslimah dapat ya mani isakiran na sisiap niyan suka benar yan aliftan katawan niyan so atas tanggungan niyan mo pediyan na sisiap niyan Saka beboy, antum ay atas tang manakay karumangka, ay atas tanggungan na kaon, nagyong kutu ayang maana niya na paganeron na mapya akapukilaya kay karumangka. Atas tanggungan na tuboy. Lumalakaw sumama na makamasang tasyong waniyan na mapya akapukilaya ng mga tao. Kakadya ayang maana niya na bisa sabot rakaboy. Tidak ba yun? Yung miyaw ma sumama sa kung taderpa bara miyatin sa widing miya sumiyong sa kung takalilimod lagi yung tabang alain na sunin yung pisuge na riya ako bidung subhanallah kadi di makaw sa planta ngayon nasin yan ginawa sa kung talililain ngayon to dadi di maapa subama kadita Subhanallah, subhanallah. Nah, so pemimikiran roh apa kali lero nak tinggi nak pembeli. Benda siapa anak si karuman ni, anak kenapa di gilbagi karuman ni? Oh, tu lama dah tu. Ayah kesenditan roh nak subai. Nah, atas tang mana kau tu? Kasubai, nak berada tu sakaruman ni. Nah, semampu subai, semampu sudah tu nak berkabar sakaruman ni. Na aya ka inga sa darudu ba ka nakatawan na kaswata sa ngungan ko na sakam nabuso ka benar yan na sakam mo ba ina aya ka dato ka sa karumang ka nakatawan na ka mabuso ka benar karumang ka na ukatawan na kaswata sa ngungan ko lagi utiba ya maka dedeto ay sa karuman yan yung tatiar kan ada miya ma peduli sa kala peduli sa para buat. Nah, sabab sa kaya dedetok niya si karuman yan
na tigyan na gusto na ading man na para buti mister. Oway, na ukana yaw nga na agi tigyan na pamana hanapag mo kaligit. Na ayam mata anda hindi mo ka taon anto na pamana andi dia kita kami. Na ayat kepikir ya itu, ayat kepikir mo tataw at tigyan na mata na yakubo ya bigyan ko muna ko na si karuman ya. Allahu akbar. Ilani mana tu? Ni Aisyah na miya panudun. Anto na ba ini na turumay. Agi mo ta turumay na lupiya lakaw si karuman yan. Agi ulo malakaw si karuman yan, tiyan ki Mrs. yan, Mrs. Agi ang palalakaw unas, kaya ikalang ba sa walay na pangalaba ka pangalaba ka. Na uba ka pagawa sa walay. Tingnan mo yung karuman yan na uway. So kaya po si karuman yan na miya ka uma sila kinyan. Miya tutok supay ito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ay na. Laki ko na ino kayo ni. So may yung ako kasiyama napakasakit. Nagikan yan pagito din. Gikan yan pagito. Natigyan na awidahan na din sa walay si mister. Na lumiyalakaw ay nilikipos. Na anto na ba ini na pitiro yarak na siya ko kung siya walay. Babalayan ako. Namiyaway ako. Na inukabom ako na sumawag yaman. Na, tahaman siya miya gabi. Na miya kalibutan na kaya pa ako may karuman yan. Na, anto na kaya miya kalibutan na din ba ako si karuman yan. Kayop man ang mapita. Miya tutok supay tap. Lika niyan, sige, lagi niya. Tigyan na, ito kayo, ito na yung masaya ma. Tigyan na, sumiyong ako kasiyama na miya tayo. Na niya nandun na yung plano ka. Palabang, na yung plano ka meron di. Tigyan na doon pa na makama si mister na. Uway, doon pa na yung makama. Inawa nila ganyan. Pinapumuli niya ko, bubuhay ako inawa niya. Kayo ko kawa niya. Demati na miya kauma si karuman yan. Ayo makama si karuman yan. Anak miya uman yan. Sige dia mo tabugoy. Murah ko. Tigil na ino kayo niya. Tanay miya sabis. Tigil na. Aga iya tigil no kumayipos ka. Nadamati kayipos ka na miya tutok supay tao na liga anak na sulak yan. Sibati ka. Sa tigil na ito na yan. Tigil na siya kung siyama napakasakit. Hindi tumako niya. Napitero ako na tigil na. Ano na yung ula-ulay niya, ada sa walay semester. Natingin na ino, natingin na do. Kaya, Peter, wala ba na ako? Ano kong natingin so? Kapaset yun. Kami ako makasawalay, nada ako sa walay. Napipiluluban ako nga pa. Aba, iman to anak teksak. Buni na do. Na ayaw nga na, nada akong natingin so. Natingin na ba, tanga ko ba iyawa? Di ba nagiging ako? Natingin na yung karag-marag-nung siya ginawa. Na iman tok man natingin na miya kusunjuk ya pita ya na miya tok man supaya tahu dengan anak sok man natingin si betika natingin na tok man ni lalagi tutulian natingin na si unsi ama na miya tay na palabangiran na anto na ako ni pulanwakan ipanayorakan wan ta akawan anto na ini bana ipalabang din na ay tingin na miya tirwa na lumang ni uder kada pa ba ako si mister natingin ni taraman niya na pumili na ako buwi ako pamana si ama kana putay ini tumakan ni da ko orang yang tinggal mana na mana na miya taikman na kayo daw sa wala na daw tong bumili na nung bumili lalo timukal na kaya man timutan niya bumili ra sa bumili kaya ay mana na doon naman ukur karata ginawa niya no pa mo pakala po malimut siya ginawa niya na bumili kaya nung salong jadi sang utak kaya panaro-taro niya gitu na bumili na tinggal bumili din ko niya wala lokos kain na na ayo begitu bumili ra ta bumili na ayo wala tingin na sumunta ko Nabi sumunta tingin Rasulullah apa nun tahu na ditunduk sila na rumah ina tumingin sila Rasulullah ayo malang kau sila no Nabi na tunduk kele kila no Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya tagdin sa pamikiran yan kami akatin bisu Jibril miya kaya to kawan din no Nabi wanto na isababa kita lima ang kutak rumah kaya to kawan Nabi na maka mama na alaga na kala sa Nabi alaga na singa ayaw ko makamasirang tingin na Nabi tingin na ya Rasulullah siya lang nila sa Nabi
Tira na ya Rasulullah, suami yung Amerika na tibo na biyan to na yang ini. Oh, gitu na kato dulu Nabi. Tira na ya Rasulullah, tuperon na Amerika agi ang ayawat. Awit problema. Tira to na yung problema. Benda mi ulah tira di. Saya tinggi je mi apa lah mi tinggi na kiro bai. Kasi tinggi misis na kada ina inawa na sa walay. Na pikir wa kano na anto na ba ini nawat. Sakay berbelayan, na pangalan berkau, ba tu dua sawalan. Ino yaw na. Oleh na tinggi na angge pos mi masih lagi ni. Na pikir wa na siapa ya na kesakit na kapapasangan. Na ini cuma niya. Dia udah tinggi kan. Nah, kayu mana tinggi nama pita. Nami awak masih lagi ni. Na pikir wa na siapa tinggi siapa makan, nami apa ini? Nai mana nai belum? Atau nai belum apa? Tapi mana tinggi sun? Allahu Akbar. Nak kata tinggi nak biro. Ayo bila sunah pingu jenak, biar nak tawana. Ayo sila ya tinggi nak kuat. De ranun nak kap bisa kap lok. Semua nak kubur orang siapa maka? Allahu Akbar. Nah, atau ni orang ni sebelum Nabi. Inal bina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat fitur yang sangat takrumai. Ayat malak lagi mutabut. Nanti dia nak berbaik ulai. Na iman na pakapipiang sa aginawangga ding kararat sa aginawangga ka iman tuat tigin manay na piyaki ilayra kanu Allah piyaki ilayra kanu Allah asya maaka na pisiksaan na sama patigyan ko ulang ka amapya binabiyatan ka amapya na miyada susiksayan saya mana niyan na miyaka surga siya maaka iman to na randaran dengan yan si surga Allah subhanahu wa ta'ala sama patigyan sa kapiyang kay kato karuma miagak sekali karuman yan anda diruni maaf pamangani sarina Allahu Akbar ina mana rito lawan to upama amaran to na tingin matang wala udah la kapera na kawat din kotor na naman matang wala gina Allahu Akbar nalawan mo bukan udah pemeli nuta be kudid na upedi owai apa mana miat ibu belum meranau suti solo orang tak pikir orang kan ibu ka surga nadia pun la ilaha illallah nadia na aya makna ini ma'urif wallah na yutuba uman isya na siap niya naging kuto aya makna niya na anto nabi ini nakwan atas tanggungan niyan ko pedin yung sa atas tanggungan ako pedin sakan ayat sama mana ayat atas tanggungan ako bay nagiya kapag perangaw ia kapakakan kaon ia maknanya nanti ni mana dia bila pakan bitara nakagia amayat man nakagia mutwa igira na aya situation na aya mala isukatan na sububoy na aya may isukatan oay asuti kita no aya ke kapal pitaka na sububoy na aya sesakaratal maut pitaka na sumama oay na aya mananya nari sado o mana inuro maandang muta pamilya kapranuna naka akad kini mo ikan yuto. Oh, na api apa nagyuti mau ulang-ulang yan. Na sabab ko sa mama na atas tanggungan kasi karamangka gusto mga wata ka kaya niya kasukat ka na pisi pa man na pisingi ka uno sa pa man na ibarat yan pa man. Nakagiya pa man na si karamangka na madakali sandal oh, ako man ako man suka yan na mamasak sandal yan. Mamasak sandal yan. Tasaka na daw di po sa sandal yan. Oh, kami salah, kami suka kanan kaki ibu jangan jadi kan? Oh, kami yang belak apa nak aku mungkin sampai kah? Allahu Akbar. Nah, ayam mana? Ini tiga iman tu lagi apa? Mama saya mau usahawan, surprise. Lagi mana yang amang abis yang matang, kebaya ira me surprise. Kata saya dia yang pun ibu amang abis. Ubay benar, ubay apa mana? Ubay benar. Nah, itu betul benar ya? Oh, benar. Oh, enak surprise sama. Oh, surprise sama. Oh, lalu gila nak berkiling arwah. Ini dah beli ni aku yang apa. Dah gitu betul. Nah, makasih apa kan pamasan lu. Oh, dah bumbu sing apa? Ai mana apa yang udah tabar di hidayah. Oh, dah dia lu begesa. Dia. Mau mana? Message. Wasiman, cukup. Pesta wasiman. Oh, ayam mana dia beli benda? Adulah mana ni? Ada surprise.
Anak mata olah. Dia kata, rara berkata baiknya bagi Usain. Ya kenapa dia nggak surprise? Oh, kami ini sudah bekerja berkata ya. Karena ini mialo sangat dah ini amat surprise pun. Oh, nah yang mana dia nak maka mailai dia nak mini pamasangawan. Antara di benak atar ya. Oh, nah, ni apa yang gino ni? Ya, anda nak benda ni aku. Baga dikit tu si sako kuan tu maya makapira ko iman tu. Amele na sa online. Oh, na ni dia ang kuan man. Diga ka tahu na siap pianan. Subhanallah. Ini mati oh. Oh, mata wala kami sigat di mata siap ya. Oh, mata. Apa sani lo na pura sana ako. Oh, ayaw ida kalau kebinte ba ko ni. Mata na dia. Mata. Amir dia kung sa mana ada taruh laptop milik anak inur dia. Ulang lagi mahwana subhanallah. Bangun bisa kuning. Cote solat. Mata na. Nak kata dia ti, kata dia apa lagu ipan dia kuman bisa nak tahu. Antu nak ini dah inur dia nak kenapa dia? Nama tak dia nak antu ni benar dia dia. Kasihan dia. Oh, ayo pergi kita tahu. Kada tahu apa mama. Nama tak nak kita perapi-api gini orang tak baik. Perapi-api gini orang betul. Oh mana? Ira nak siapa nak ada tu? Oh, ira nak siapa nak ada tu? Nah, beli dah. Nah, wan nak tiku kau nak sanggup dengar kau ada apa mana ada sanggup dengar apa kenang kan? Nak wan kau nak apa dari kubin ni kau mana? Oh, nah, wan nak tiku kau kuat kau. Apa mana? Apa yang dengar kau nama watak sekarang? Sisi itu orang bin. Oh, aku nak buat dosa. Nak buat dosa. Sikit itu orang. Oh, nama ia silamnya sudah orang tu. Tak kaya nak bisa teman-teman. Turun penahan. Maka kakari kan. Kena. Oh, lagi dah share itu ay. Ano aku? Lain man. Sumiya kita usang utak na mga wanuna. Sumiya kita usang utak na mga mangguru. Oh, ni apa ni? Nak sibuk nak yung ka. Oh, nah yang mana ni? Ini kuah kosong. Nah, tengah ingat saya sebagai sakti mah. Bawa saling sama awatan. Bawa kita sama pananan. Oh, kadi pun betul. Oh, nama tu, orang pun dia nama anak tangga tu. Oh, anda mata wallah lagi mutabik dah pekapi-api ini. Pekapi-api ini. Sekarang buat. Oh, lagi nama apa benar ni? Sekarang buat. Lagi ini nama tu anda ini dia boleh nak panggil dengan familia. Ada nama ini pak panggil dengan kota Syawal. Oh, dan liung tanah nama awatan ini. Nak kena belum buat ke mawatan? Mawatan apa macam? Jangan begini nak mana? Nak begini lagi. Nah, kata nak putulan dia. Dia ya, betul ni orang. Hayam itu. Oh, nak hayam itu. Betul ni orang. Nah, semua cuma watan nak. Begitu orang nak buat tak masa belah. Ada, labing mamusium dia bina. Subhanallah. Mata ada dia. Oh, nak pergi. Mana dia utama watan nak pemakan lasiran lagi itu guna ni kan. Oh, yang sepir lagi nak mata nak. Dia watan kepai maka pengaruh musuh dia tu. Maka pengaruh musuh ini nak gira pun pemisiran. Ati na mata na gira miskirap ke luita ngaya ka oman na ani rudupa na guli na pit usana ka na si mangusi ina musia ama mata na yung utawa kami niya nga nulok siran na den siran din maka tilwa sangaran mata kami din niya maka siran den siran den na din madu ba kaya talwa na sikaro man ya sintungaran niya oh tinda oh na anda siya gitu ada sawalay siya binian sini siya binian. Anda si karena ada masalah isiuminian, kami seminar itu, narami siram bumi matain ada siram di nama atil wasakaran. Dapatin, gitu. Ini betul kan mandu kan tua. Kalau takar sekene si karomanya, apa yang tadi makan di derpak? Kenapa tak kalau dia kau jam ayo Nah masih masuk coba, begini ni mengikaro, jangan tak bisita. Amin ada dia, hanya orang tiba cakap, apa tidak makan dan depan yang milau. Subhanallah. Mata ni, kenapa nak bersih-bersih, bersih-bersihku? Allah Akbar. Mata nak, para tabiat, bila nak mengarang sisa bersih. Oh, nak lagi sungaran, di mana sisa sangai, di mana sisa dia. Wah, anda bersih, saya nak nunggu bersih lagi. Oh, ada tahu tu, mana tu mana dia?
Nah, sama nuto na isaw to. Miya masih karo manga. Oy, nah siam. Misal satu na ngaya ada taruh buat dan kita pers yang mga watainya pangna. Ada watigin. Gini na ini duger kami na ini duger tanwa na seringan tanah. Oy, melon. Ah, nakatan surah kau nak tutulungan na amcan. Ali ambil macam mana man. Yang itu mungkin apa api lagi nonga. Mata nak, mana kau ba? Ana, ayo di siapa kan dari mana? Sudah ke rumahnya. Oh, tapi itu dah ni. Oh. Saya mana dia tu ini benda tu dah mau tak. Mata si Mister, mata si Misida. Kemudian dah ni besok. Ani dia tua. Adi nama sesuai nak sudah sama tanah dan cari nyawa. Mangata hantar lo. Pian ni rana untuk kawan. Kayak kau nak siapa mai rana ada soalan. Pian ni lah. Itu kita masuk sudah sama tanah dan cari nyawa. Allahu Akbar walillahil hamd. Miya kau masuk. Ayam ada ni ana. Miya kau masih yang itu na. Ayam buka kan biru na dia mau pilih sani. Ya tu lah sani ya. Ini lebih bersih. Kakian ni ada soalan. Aku jadi materna, nah sabar. Subhanallah. Nah, isa na nawan. Nah, mana mata 1 bulan saya. Nah, mata nawan, ngati orang sayawan. Bagi ni pagbangan. Nah, mata nawan. Nah, fahuna aku hukukun mutabadila baina az-zawjayn. Ina natiin mana ina, o mana ayat na kailangan naging uta, anto na iba naging uta kab na ruman isa na pagtibugay yung man isa ko padiyan. So atas tanggungan yan na, o mana pagtibugay niyan. Oh, aging uta ko man atas tanggungan. Ayat katiru Allah sa Quran at gina, walahunna mitlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Sakin ya isa ko mamufassir na sakin Ibn Kathir natigina walahunna 'ala ar-rijali min al-haqqi mithlu ma lir-rijali 'alayhinna falyu'ti kullu wahidin minhuma ila al-akhar. Auto. Ay mana tu? Nah, tunay ni bana datari usiran mana tigullah. Datari usiran mana tigullah. Sinya na inadris ko mga dato. Datari usiran mana tigullah ta'ala. Amang abay. Oy, saya mana ni anda antuna abay na kabnar. Napakin dulu na kanukiran saya mana ni anda mapia. Saya kini Ibnu Katsir tingina ay mana ni anda sakano mga dato na adin mambu kabnaryo. Nasiran na muna adna kabnaryo. Makan diletarkan usang kutwa kabnar. Falyu'ti kullu wahidin minhuma ila al-akhar. Na ay mana umanisa na begenian kupdian lagi yung kutwa kabnaryan. Tidak batiu. Dia mau tak atas tanggungan. Sekarang na atas tanggungan lagi di pamipisi karo mangga. Oh, si mamu sia gitu na atas tanggungan yang mamu ki timbang ni rasa tak ayu deh. Ya ibu kita berkara na pipian. Oh, subhanallah. Dia atas tanggungan itu. Oh, dan kailangan na mapamana mito na yuto. O ayaw mo anan na umali sa sang kota pamilya, kakaya ayaw mo anan yan na guilty pamana sura, ayaw mo anan na buntalang kaya kapamilya muslima al-mustaqirra, ayaw mo anan yan na pamilya muslim matibay. Allahu Akbar. Oh, matibay. Oh, na data ginawa na rin data rin Ramadan na. Lagu ila kutu nungan. Tapi kayak ini. Ay dapat mana mama isa na mga lalangas. Oh, ngayon, ami alotan. Okay, na maganda dupan insyaallah. Ay dapat naman isa na mga lalangas. Labang yung tua ipunja kaya pa ano, niya na tamon siya piya ko sa magrib. Na makam pamana makay imil. Aditi kay le taw na kaya tadi mo ta kun nutu. Ay mana dapat ari na. Oh, apya ay ina wala tidak family na gira tare puasa. Na sumi nga tanah baca di peraibi. Apa yang habis peraibi? Na salah sumi sihaka. Jadi yung sa tiga singa. Na totokon da ada bakaka, na mabuhay sa alungan. Na tiga di kisi, arang itu di. Oh, nak begitu. Nah, ayaw na ikapat. Sama na lagi yung apa mana? Ano na ba ilina? Dika kasih aku kabnar na gusto atas tanggungan na pedanan ando man Ramadan. Dua mana ratan? Ayam mana siapa tanung suaya mana ni na kabnar uman isa. Dari mana? Kabnar kau Allah. Agim ku takit tunai aku subuh ni. Na kabnar tanung mampu ku Allah agim ku takat pemberani ratan. Na benar ni simaga pi wasun Allah aku takan perian. Deki. Kayak buka kede pemperkanan wallah no mataya.
Owan, na taman sa sisi ka bila dunia ada kaya pagperaka wallah. Owan. Na data mamuto, ay mana niya nakapakapupantang mo pamilya. Owan, na sinya panan uway maana niya na antuna aban agama sa pedenaan aguna naunan de walang kaera mapa. Owan. Nah. Pada benar pilihan orang orang itu Allah lagi yang ketiga atansyiatul usra ala al-qayyim wal akhlaq wal adab. Wama na ayakuna isa bunta lang kaya pamilya muslimah na yung kutu ayam mana niyan na antun abana pupuna maranira na pamilya antun abana makalaang kutu pamilya makabugra yung kutu pamilya sa unot ang kutu kapi aparangay nagiging kutu kabilang atau pamilya. Allahu Akbar. Yun ang unahin. Ana bagi nga pamilya, apa tipu di negara pamilya nga. Ya kasi maano. Sa kami tigil na bun man kada labi. Mata wala di kami parwa. Binasa na sa pamilya nga. Dapat mana pagalan nga. Ay wala dun ke mintaw na. Mata na tiga sa kami mana puro bay. Na udi mo gangi ni bo tahan. Me tibu ya me ambil kami. Ngayon. Tare tipu siya arep tibu la bubay. Imam muta bubay no. Ari mo di magistorya. Udi buti kepikiran ng wataknya. Kalau awak amat bilang lagi dah. Itu wala kami apakan me. Ngayon. Ini sari sa ibu dulu mga. Pwede naman sa kami at kan. Sari sa guru pati bulu. Maka dia Allahu Akbar. Apa mana ayah kailangan ng pamilya na uman isa na dirinya ninggil bukan ang kuta kapag surang kuta pamilya. Ano ba kuta pwede nila? Pembinasaan na penggebar na kuta pamilya nga. Saya mana kailangan na anto da dunia ng kuta pamana mapia parangal. Ay gira niya tutula inaw. Yung nga pamilya sa nga ginaw man niya. Mata nga tutudan ng pamilya mga pipi ulaw na. Mata. Mga bilang nga tao. Nagira niya diba, anda unari pengamung siya gitu. Rogo na rin siya po na piyaga po. Na mga pipiya na mga bilang nga tao. Dapat ito? Dia na rin matiro, may among awurkan. Na ayaw maana niya, nanto na ba na isaw to awal. Ato na ba na, nakapya. Nila ninggil mo ka na utak pagkausur, nakapagala ang utak pamilya. Ano ba yung utak pamilya? Niya kasasaya siya na ugugong. Ang yung utak ugugong, at tatang yung utak palang na, may inubusbid na ba na upakaliw? Ayaw maana niya, nanto na ba na umanis, siya na susurong sa padi. Ay na susurong. Mapalan nga isaw na tibig siya utak. Ano yung iba, tibig siya utak. Kili ng utak ko, palang na. Namili ang utak, isaw na sinipit yan, nami ulugro. Itu ni mana? Nak pelibut sila. Nama ni mana yang mana? Siapa yang pelibut pelak? Sinipit ya. Kami ada ni. Nama kata orang nama ni siapa? Katakan bila. Tapi kira orang isaw na, orang yang arumi ni matang. Kira apa tu tengah dia pun sana arumi ni. Hari ini berkian Allah SWT orang. Subhanallah. Dah gitu. 5 piau. Kailangan na. Paman lagi mo tapamilya na. 5 magupa sa kapag usuri dah. Oh, namanya nga, hindi lagi mo ta, watay pagariga. Paniwataan ka, na miya ka, kuha sa digringan, na miya bintay niya nga mga tarpulin. Ano yung minus na grita mo? Pakambara ka talaga, wallahi, naupya ka sige-sige ni kalim, wallah, panita, pakambara ka talaga, wallah, gitu. Yung ito nga, huwag na rin, miya kapas si paniwataan na, ay, di mo ka lagi. Bumakapas. Allah, ada taruh tuh. Suben tu benar uta pamana pamilya nga nabuto ko na ka. Naw kapapawing sila na pawing naman na yan. Gina, kuya. Gina, ayaw maana yan ang tunay bana. Gina, ayaw maana ang tunay banawan. Isa abunta lang ay pamilya, ayaw maana na muslima, upama ang tunaboy nila. Pagkausur nila yung uta pa pamilya. Wala sa kabilang tao na upapiya para kay Allahu Akbar. Maurid na Allah subhanahu wa ta'ala na pananan dewan kita no aging kaiyaw pamana Ramadan aging kaiyaw pamana apakapiatan ko parangitan yung kaiyaw pamana ang tunabay nina apakapiatan no si ududubitan tan si ko salakaw ayaw mala na sa pamilyatan ilan naman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bitir ang pima mana atigena igira manutuwa adna niyanaro ka sa marata na adna miyaman intarga adna miyaging bunur ka na faliyakul inni sa'im na tiruan ka na di ko ka makipambuno makipagpawala ka di ko wagin ipusa kaupo
Nah gitu kapi ada di bitan. Kapi apa rangai? Allahu Akbar. Nah pun dan doa nang kai ayam makna ni anda Ramadan. Mau itu Allah Taala. Sokman suka pergi Islami. Nah ayah ko nabuntan lang kaya kapag nagka Islami. Na matatag na giyong kuto ayam makna niyan. Na pamana kapag ndutuan dun sa agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayam makna niyan na kapag ndutu ayam makna na kaagama. Kapag Islam. Kaso mga tawron na tipag-agama na giyuti buntal yan. Giyuti tin sa nabuntalang kay ayam makna niyan na anto na abay ni na kapag agama udi na ayam makna niyan na kapag nagka Islam. Lagi man ang Ramadan na pwede mamuanduan niya ratano lagi mo tawidatul muslimin. Yung ko takap kisay saan yan si mga muslim. Kapag kisay saan yan si kung puging ng mga muslim. Kaya man nakatubuto siyang kutay na ano mga tawron. Ano mga tawron. Na so Ramadan na padanduan yan si mga muslim. Naging ko kisay sayran. Si ko bayram mo di ka pagintaw. Kakagilan nyo man patasumo bi syahrin wahid. Fatasumu bi syahrin wahid wa tuftiru bi syahrin wahid. Ayaw mana niyan nagpakabugpusan niyan silang ko sa tema na ulan-ulan. Andin niya kanya tayrun. Akang pakasudyo Ramadan na lang anong pupungin. Ayaw mana niyan na Muslim na pala yung pumuasa. Wa tuftiru fi syahrin wahid. Na andin niya kanya tayrun. Matang kadamiya kabukatan. Na pagkabukaan niyan sukadandan o mga tao pupungin ang Muslim. Kakagigil to'y panduan lagi to'y guna na ulan doon ang tayo Ramadan. Allahu Akbar. Nah, kena. Ayam makna ini mga ulit ng Allah. Na may kata saya. Na yung mata na. Biasa na. Bukunaw. Abay siya wari ko. Ando na ini ba? Napakitubigan. Masuk na. Allahu Akbar. Nakati lagi ka bakal na mata. Ang sumiyagit ito. Abay na umiyagit ako. Umiyagit ako mo. Buka may sama ito. Awan. Sobra alas suci. Nakati. Sobra alas suci. Kaya apa man minira utang sa sobra la tundi na katawa no sa kanila pili na sa kanila dia ba kana pili sudah sudah na alam mo ma kasi siya alhamdulillah mata na kaya na ma pena pala pa kan wag ginutan apa dia bi ako sa berita niya ka pala pa mabiyan man Allah balasan dan Allah sama dak lama biya pinalamatan ako sa kanila na ako man nag-invite urang ando na ba ini na sundugya text ra ni Sheikh Muhammad dati kana umib sallallahu taala na ando na ini ba na istidunta nakati alhamdulillah na YouTube ba po inang wallah karima ni sa mga puasa kanu ba na ni tiro ang siya manu anurong sakitan na ubo ni rata ginawa ni orang ini masusok yan ay mana niya na ida kupugusin tanong kaya kapi aparangin na sumara kaya bet na piso ito aba katigas na papi ang ada ka ay kangadi agad juga cross fire so gina ni masusok yan kung intang wallah mabibiyatan no na di nga lang sa Ramadan na matin postano na mira utano pun ko mga pumakatun di mga Ramadan na mga kadakdakan kubugan sa wallah sa buger na gulimo iskin tan wallah sa rizki halal amang gusto tan ko itapo at wallah wa hada wa sallallahu sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.